Ginpangunahan ng Department of Agrarian Reform Eastern Samar, kaupod ang Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, inusa nga mabusising ang Joint Synchronized Field Validation and Site Inspection ha mga Agrarian Reform Beneficiary Organization habungtuhan kan avid ngan TAFT. Ini nga puwersahan tulong nga higante nga ahensyahan gobyerno inagpapakitahan masiluag nga suporta para mga asosasyon han parag-uma ngan manegosyante nga gudti. Ginpangunahan ang operasyon ni Cecilia Bernadette Mabag, Agrarian Reform Officer 1 ngan VLFED Program Point Person. Opo Diostino Ortigiza, Municipal Agrarian Reform Program Officer han kan AVID. Iniinggin suportaran ni Engineer Anyano Manlapas Jr., Senior Trade and Industry Development Specialist ikang DTI, ug Mark William Gonzalez, Senior Science Research Specialist Representative tikang naman DOST. Igin kahirupuhan grupo atun pamunuan han Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative dito kan AVID ngan Pulangi Farmers Association Incorporated hatafta. Ginmonitorhan team atun kamutangan haton mga proyekto ngan gintuhay ang mga plano kun paunan upamas mapapadaka atun bulig ha teknolohiya, merkado ngan pundo para ha mga parag-uma. Ano sabi nga pitad tinagan hinbugos nga suporta han lokal nga gobyernohan kan AVID pinaagi kan Vice Mayor Wilfredo Busa kaupod aton mga opisyalis san bungto ngan Public Employment Service Office Manager. Nagpatapod ang lokal nga gobyerno hinpadayon nga kooperasyon para han pagparigon ng lokal nga ekonomiya. Ini nga makasaysayan nga pagkaurusahan mga ahensya inagpapakitan tinuod nga kahulugan han bagong Pilipinas. Diin ang gobyerno mismo ang nakadtuha uma para masiguro ang masuna nga kabubuwasan ng mga parag-uma nga hinlalakipan han mga agrarian reform beneficiary. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.